Is me sé ceann sa mé 8 bliana dheis. Is me sé eile agus ha mé as na chéal bliana. Is me sé Margaret Driscoll ha mé an 10 bliana agus is me sé an Daxton School. Sé ahrúg mór a ha barach óper na luib, ha barach óper ann I dhémas le deanú gun cúteach fan teacher ach gá hín chuirtiad rúm barach na nnéin a rain mí an bliana roia agus sé dú chorm bhain a bhí féin barach geolalas ar an cúsparat. Ha jiffer an an poid jiffer dain an in siel bliana ha tar unsú percentagit or ha jira ó misisi am diolch jann céhir cúsparat agus an bliana sa chair in mi coig sin ba gymatrang is fa clas acham ma siar clas a hula lá so chará tar bunneacham an sin lá ar son jann mar unsú percentagit sin frutu mar jann opar dachi agus déirech unsú rutan sin skol sin stochel chanel mar a vorkutje rutan féach jann sin typ agus me sé a géidir jann nuolalas ach sin skol seo chanel mar curir dóid sin va féach a coi an an skol sinile ar son jann an cúspar is fi me dogu hellhead dahir is gach seachcin son mar a dá clas agus chanút me sé gaéanú sin mar nach rá céir cúsparnach mar a bheit mar chuig cúsparnacham I go maid durh a dá amach san clas is a dá go scóil eile ach le unsú persanta chará clas acham suúta mí mar a dá airis an scóil eile. A déanamh á cúsparan an is céal ha déasachú ur son is chuig á ha a déalaigh leis an cúteam. So I'm déanamh ástúide Franglish agus economics agus ha mé chéad neach san scó a déanamh ástúide PE agus thug mí sin sé an unrut san scó ha mé actually mail PE so bha mé na céirí cúmó ástleis. In nuaí raon mí siacúsparan an áte cóic so bheit barach ófuaracham na hildaine eile ba mi déanú Gaelic agus Franglish ar le chláirama so bheit barach ófuaracham go héin ach gún sin ha bhíonn sa déanú Franglish an bliana agus me sin so ha mí go mátáilte go na sin. Ach wa sin gymad darf yor fa tulis chorw baracham agus am I caran ski fatjin blian an ydi so chan am cínseach gyn molin sin. Okay, well, is jay skol am I gyda dogan olhai son politics gyda is leisyn fa fémach am a janov nuolalas agus chosich mi a dogan skol eile son sin a yanu. Cúigeamh ur jann Franglish is Gaelic is RNPS, so Religious Moral Philosophical Studies. Yeah, sin really. Ha mé janmh rutain amach san scóil thosaigh mí úsach an gitar. Son fis mu sin sé skill eile a futain mar an gra is ha tórsteo mar rutain eile san mar úsach. So yn bliana ha mi'n glianw 3 cwsbyn sy'n sgol agus llyllyn mathematics, biolas agus RMPS. So van y fami gyma bec fami geri coet y sleid dynnu. Nyr y fami as yn coet y bliana fami cael yn smynach o geidlun y klasig yn y haffi mac yn torst. Agus hacha gyro cwrsa awn, wel corym cwrsa awn ag a cholasgle Fiosrachadh to Glasgow. So chud mé strach application ar son llyn agus chud mé stair son Foundation Apprenticeship in Social Services and Healthcare. So ha llyn mouthful ach llyn ha glianw becandle placement agus becandle clyn hwn mar theory work so ha briem iein
glyfar atlichen an yn bangeltroch agus na glyfar dynia a ha coetas y tleu. So fa mi sbarach yn gyrollen mae'r gyma ceilcle gudli fa mi geri an as yn olhan. So rhaid mi'n cwrs allan a ha yn cwrs y rwy le marsh achos lyr dyn. So ha ysgach as y hols le le marsh achos $5 placement ac le dyn. So ba le dyn ha double mathematics acum. So la eile the calamach maths bryd gyn oesoch ma ach bym mi math return banks ach go olhain. So hwrs mi gwyn y dyn eich hosle yn unio mae'r crwch llon y doi lepri clyrgus yn bi na darad agom. A os hwrs diet, allan cyrsglior. So ar glwyn asgle hynny ha klasich yn mae'r free period study period agad. So fa mae'r llon o laich yn a ha llo agom yn unio gwper ar glwyn. As bet mae'r o bother. Wel, yn bliadhna, ha mi eisiau jan cwrs y cyf ymwy yn ysgol. Ha mi jan cwrs y sianish le'n olhau ffosgol che a ys yn sgema iaS6 a ys sawn son sgoladan yn bliadhna mi erig jan sgol ach hawn. So bi mi jan yn oper son sien na mwynhau hyn a ys cwtioch nid ha mi syd yn sgol ach ha sien mín chu gohfuil barach úine acum son scoil son bhí project an eile agus stúil mar sin. Ha mi tá cúspid an cadanneonach, ha mi deanú sádartíide maths agus Frangais, cúspid nach bhí dul de chéile rotíich, agus ha mi deanú sínis cúteach, so agus an bliana cúteach chuir mín chom Dolgu Strasbourg son dolgan Parliament Jorbach agus rhain mi collery scoladin bar fat in rhain Jorba agus yerif sin na min sin na mi geri jani. So shit jo chorm van sin kachak. Ga je really fesakum gefühlen te haasle maar Fiosrachadh ach ha mi ageri biglik to balkosje agus ha mi ageri jena vutkin in turf le sports science no physiotherapy no dit machine so les university legislation ga je mi haast bulch geen job te ageri jena ach jena Dogs in turfcast. Mi geir dog an olhau son. In cwrs na mis y turf, mi geir ffain ach barach mi yn marn tŵl gilea. Is doch y cwtiochwg dynia sy'n dyrchyn yn eile. Is lein cwrs politics hai ma ffyrste a dol gwy jyffod dyrchyn yn. Is ma y gwysog agos ffain caratchin nawn yn archis yn eile sy'n tŵl. Is hij maar één stok jassen fijne mag met camera haar route en een doi maar politics is camera haar politicians groepen. In bliadhna ha mi dul vi dollar fall over some bliadhna Fiosrachadh an in China son a vi gimt hi Chinis agus nu a helis mi ha mi son dul gan olhau son genu leich agus Frangais so sin engine an a haig mi Frangais. Comhairle son scoladin eile táiseach in operacah ag táiseach na bliadhna agus ma ha ciamar agah stickis or nid a licus tú anryd bí a hila cael díadach ar tútean so